पाउसिदी यम्पम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मणिपुर ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइबा मियोइ तरेट सुरे जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट लाक्तुंगै पॉजिटिव रंबसिंग अनाबा फदुना डिस्चार्ज तौरे मणिपुर कोविड-19 की यामना संदोकनबा वेरिएंट ओइबा ओमिक्रॉन वेरिएंट की केस तरु ngasi नौना थेंगनरे लोइना नौना ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइबा थेंगनरबा मखोइ तरुमक जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट लाक्तुंगैदा कोविड नेगेटिव ओइदुना अना लाइंग संचिंगदगी डिस्चार्ज तौरम थेंगनरे मणिपुर लेगा की हेल्थ सर्विसेस की डायरेक्टर डॉक्टर के राजोना थाथोरप चेरुल अमगी मतुंगिना ngasi नौना मखोइ तरुक ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइबा थेंगनरिबा असि थारगा स्टेट असिदा अपन ओमिक्रॉन की केस तरेट सुखरे आइरे मखोइ तरेट मग आइसोलेशन की मतम सुदुना RT-PCR टेस्ट तौबदा नेगेटिव ओइबदगी डिस्चार्ज तौखरे मखोइ गनक नरंबा मदि सोकना समनरंबा सिंगी खोंगोल लिबगी थबक पाइखतपा होखरे आइरे वैरकलिबा फिल्म असदा मियामने पिपाइबगी मोटा सेक्शन थरोंग लोकत पिदुना कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सिंगाक नमपुंग फाना चटपियो लोइनर वैक्सीन डोज सुना काथोकपियो अनसु चेरोल असिना मखा तारे पाउसे असिदा हेल्थ डिपार्टमेंट की अवांग बथागे ऑफिशियल अमना फोंदोरकपगी मतुंग इना नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनरिबा मखोइ तरुकी मनुंगदा मियोइ अमदे इंडिया की मपाल लेबाक्तगी मणिपुरदा संगलकपा पॉजिटिव ओइबा थेंगनखिबने हारिबा मियोइ असि उरिपो की मफम अमदगी मसागी चाहि 35 सुरबि नुपी अमने अतोप पॉजिटिव ओइरिबा मियोइ मंगा अदुना हाना टेस्ट असिदा स्टेट असिदा ओमिक्रॉन पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रबा तेरादगी मसागी चाहि 95 सुरबा नुपा अमदे ngasi omicron positive oi haiba khanglabi nupi asigi contact tracing tobada covid positive oi ba thengna rakhibane makhoi daru ki report asi punna kolkata gi testing lab amada thaduna genome sequencing tawtana lakhibane makhoi gode magna mitara ga mari ni rongi mamangda covid positive oi ba thengna khibane contact tracing da positive oi ba thengna ba makhoi manga gi manung da masa gi sahi tara khakta ngari ba nupa masa amadi sahi tara ga mari khakta ngari bi nupi masa amaso yawi aire makhoi singa si hana James Hospital gi कोविड वार्ड अमदी RD विंग की कोविड केयर सेंटर थमलंबने अदुबो मखोगी आइसोलेशन मतम यौरदुना RT-PCR टेस्ट तौबदा नेगेटिव होइबा थेंगनबदगे जीनोम सीक्वेंसिंग के रिपोर्ट लाक्तंगि मगोइना डिस्चार्ज तौखिबने मखोइना पॉजिटिव ओइरिंगि मतम असिदा मसादा लय थोइन उथोरखिदे लोइनना मेडिकल ऑक्सीजन सिंगबा अमदा सिजनखिदे हाउसिसु मपानदगी जंगलकपा मियुसिंग स्टेट असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनरिबसिंग असि ओमिक्रॉन वेरिएंट आबदु खंगदोनाबा जीनोम सीक्वेंसिंग तौनरबा सैंपल लेबाक असिगे तोगन तोगन लेबोरेटरी सिंगदा ततना थारी आइरे अमरोमदा इंडिया की वेना होके बपुंग कुनमरी की मनुंगदा मियोइ लाख अनि खलिसिंग हुंफुगा मरी सनी सुमना अनि कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगना तुन नमित चनी कुंथ्रागा मपन की मतुंगदा ख्वाइदगी यामना पॉजिटिव ओइबा थेंगना की बनमित ओइरी हाइना हेल्थ मिनिस्ट्रीना थादोरकपा जेरोल मना खंगलकले जेरोल सगी मतुंगिना ओमिक्रॉन वेरिएंट की वनसु पॉजिटिव ओइबा अपुनबा मिसिंग लिसिंग मंगा चट्रे यांखै हुमदोइ औखरे आइरे नौना मियोइ चहुम तरा मंगा लैखिदबगा लोइना सेखिबा मिसिंग लाख मरी लिसिंग मरफुगा मंगा चहुम यांखै औखरे हौखिबा पुंग कुनमरी यसदा मियोइ लाख अमा लिसिंग मपन चहुम निफुगा मंगा अनाबा फदुना डिस्चार्ज तौखे मखोइ थारगा लाइसरासि नारोगा फगलखरबा पुनबा मिसिंग क्रोरोहुम लाख निफुगा निपाल लिसिंग कुनगा मरी सदे सुमना तरुक यौखरे लोइना एक्टिव केस लाख दरागा निथोइ लिसिंग हुमपुद्रा निथोइ सुमना हुमपुद्रा हुमदोइ दलैरे हौखिबा पुंग कुनमरी यसदा लेबाक असिगे तोंगान तोंगान ब टेस्टिंग सेंटर सिंग दा सैंपल लाख दरागा तरेट लिसिंग मरफुगा तरेट चामरी यांखैगा तरेट टेस्ट तौदुना हौजिक फावबदा पुना सैंपल क्रोर हुमपुद्रा रोम टेस्ट तौखरे साइरगा सिदा हौजिक फावबदा लेबाक असिदा पुना मियोइ क्रोर 155.39 दा कोविड वैक्सीन काथोखरे आइरे मारगा सिदा मणिपुर दा नौना मियोइ चामगा तरागा तरुक पॉजिटिव ओइरे पॉजिटिविटी रेट 7.1 यौखरे मणिपुर हौखिबा पुंग कुनमरी असिगे मनुंगदा सैंपल लिसिंग अमगा चामरी हुमपुगा हुमदोइ टेस्ट तौबदा मियोइ चामगा तरागा तरुक पॉजिटिव ओइबा थेंगनेदुना अपुनबा केस लाख अमा लिसिंग कुनतरुक चनिपान कुनमथोइ यौखरे लोइनना पॉजिटिव ओइबगी चांगचादा 3.1 हेंगतखरे कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दा थादोरकपा चेरोल असिगे मतुंगिना नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रबसिंग अदुदि इम्फाल ईस्टदगी कुनिथोइ इम्फाल वेस्टदगी निफु थौपालदगी अहोम बिष्णुपुरदगी अहोम काक्सिंगदगी मरी कांगपोकपीदगी अहोम टेंगनोपलदगी तरुक उखरुलदगी अमा संडेलदगी अनि चोचानपुरदगी कुनिपान अमदी CAPF के पर्सन मारिने मखोइ गनक नरंबसिंग की खोंगोल लीब अमदी मखोइ की लेफमसिंग कंटेनमेंट एरिया ओइना लाउथोपगी थबक पाइखतपा होखरे हौजिक फबगी ओइना स्टेट असिदा कोविड की एक्टिव केस सामपन निफुगा मरी हेंगतखरे मसिगी मनुंगदा सदरेट निफुगा निपान जनरल पॉपुलेशन दगिनी लोइना सामगा मरफुदारा तरुकना CAPF की पर्सन सेने हौगिबा पुंग कुनमरी असिगी मनुंगदा स्टेट असिदा कोविड पॉजिटिव ओइबा मियोइ अमदा सेखिबा लैते मरम असना हौजिक फावदा मणिपुरदा लाइसरासिना मरम ओइदुर लैखिदबा मासिंग लिसिंग अनि सुकना तारागनि थोइदा अदुमक लैरे अतोप पाउ अमदना तुमदुना लैबा मतै मनौ फुरमबगी मयुक्ता वकत मिफम चथाखरे हाइरोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चनबा सलुंगफम मय लेकाइदा ngarang नुमिदांग पुंग 10 मखारुम ताबदा
tumdun leiba matai manau ani masa khangdaba mioi kharana tamthina furambagi mayokta legai miyam da wakan mifam phamdana khongjang changsingré masa khangdaba mioi sing na furambadagi soklaba mioi adudi hairok police station na konba salung pham mai lekai dagi furisabam anoi sahi nifoga humdai apopa tolumo amsung mahaki loinabi furisabam ongbi maipakpi kawe thawdok thokfam da thawal district ki SP Jogesandra Abijam masa laktun yengsinbag loina thawdok adugi matangda kupna thijelaba matungda senaribe sing phakatuna logi yoiba chapchaba thabak lokhatkani aina phongdok lamke thawdok aduba jaring taba phongdok tuna sathagiba wakat mifam aduda saruk yakibi anoi gi loinabi maipakpina hai thawdok adu ngarang bidang pung 10 makharum tam matamda thokibani mapuroi ga mahaka makoi gi jungi mamangda leiba farm da ahing lektuna lai ngaktum tharuga mikap thorakpada thong tilak bagi makon tabadagi thong hangdolubada masa khangdaba mioi khana mamai mabit khumduna changlaknaga mahaki mapuroi bana tumliba famungda changkhraga tamthina furambane madamadu ram hakuna lawba yaroi mapanda thokibasu yaroi aiduna phubada nadana nongmaina namduna thamke tungda mahaki mapuroi ba adu miosing aduna sire habigi matagum thanamlaga satkibani matang adu dam hana lawbadagi thangnana leiba miyam sansilaktuna makoi anibo rajmedi city da pokhatuna laikannaki mahaki mapuroi bidi hostanda adumak makhatana layeng sathauri makpun hidak kaptuna leiklaba matung jumda putharakpani thawdogasi matang du mari leinabasna mara leiba miosing puthokduna charak bibiu aina apul tawragle wakat mifam adu da saruk yakiba United Club Organization ki Assistant Secretary PS Manina ai ngarang bidang atheng bada furisabam anoi amadi mahaki loina bibu tamthina furambagi thong akan bamongda condemn tawe ngasi fawbada election ga mari leinana salung phomda thoganing da thokdok thokpa leitre thawdok adu da senari basing laigana athubada charak pige dabane masa kang da basina furam laba anoi haujuk phawba wakhal tarakdre mang hanagi punsida halaktriba phawbadi hairoke sida mirep oiribasing teksak pogadabane maka tarakpa atopa pau amadana India da parakadaba flight ani runway da punna thausinarappadagi miwi chakyagi punsi manglam gadore Dubai airport da paikalam dai da Emirates plane to sathiba mongda thenghaina rumgadaba ama aroiba mikupta thinghauduna namaijin mitam miwi chakyagi punsi manglam gadabadagi kalhaure Dubai dagi Hyderabad da paigadaba EK523 na 9:45 PM da pahit kadabani aduga Dubai dagi Bengaluru da paigadaba EK56 edsu magi pantongpam adugi damakta paikat kadabani laibak thibadi paikatnabagi matam leblaba aircraft ani aduna runway amada lakhe Emirates flight schedule amaki matungna flight ani adugi departure time sing dugi marakte minute manga kanai Dubai dagi Hyderabad da paikadaba EK524 runway 30 hour dagi paikatnabagi damakta khongjen hena jangkhalakibada crew aduna ayangba khongjen na chapmanaba maki aduda atopa aircraft amala ko ke ATC air traffic control na khudakta paikatpa du toknaba pauta ka du pike aircraft adu yamna dingthijana soingam da tapthaki amasung runway adugi wangbada taxiway and 4 da thaidolaga runway adu haganke Dubai dagi Bangalore da paikadaba atopa Emirates flight EK568 su chapmanaba runway 30 hour dagi paikhanana pathaujalaki an athaudoga do khangbam yu amna pawge agency da haige air traffic control aduna matam chana thingaukiba adugi matong Bangalore tumna tamna paikadaba Emirates flight adu paikhatki amasung Hyderabad tamna paikadaba Emirates flight adu taxi bay da amuk hanki amasung kona minute khar ki tungda paikat ke UAE ki aviation investigation body air accident investigation sector na investigation amasa thaba hokre thawdog adu Emirates here asumpani aiba phongdokre amasung yamna sathiba security ki asoiba adugi maramda phawge agency ta phongdok lakre mioi nipan tongba yaba gari singda yar vek taruk hap kadabane Lebaga sida sinariba mioi nipan tongba yaba gari khutingmakta yamrabada air bag taruk hapnaraba general safety regulation GSR na mamangda pokhalakriba wafam badu ngasi Union Minister for Transport and Highways Nitin Gadkari na ayaba fikre aire hiramasiga mari lena Union Minister na deuta da thagalakpa posamada ai gari da tongleba passenger sing gi hena kudong chana rabagi damak mioi nipan tongba yaba gari sing da yamrabada air bag taruk hapnaraba gi GSR na pokhalakriba draft notification asi ayaba pikibane mioi nipan phawba tongba yaba gari sing asi India da di taxi oina ambana sinaba thengnare mamang dasu gari thori basin heda kudong chana da bagi damakta haukiba kumja lising ani taraga mapange July amadagi driver ki nakal da gari khuding makta yarpe khapna da bakhan krabane masigi tungda 2022 ki January amasung order ama thoktuna gari ki mamangi setta tongliba passenger adugi yarpe ama tangai fatna hapna da bakhan krabane Tausilasin maram oitona leba kasida yoliba gari singa sigi mamalda khara khajik ahongba leraba yai atama po masina piga dor bekana basinga to ki yanglagati mamal khara hianba budi thoina mi painingai oide marmasina miyam nasu kari leba matamda safety ki norms mapung pharang na satpiu anasu agency ki pawa sina makhatare arwibada content singa sigi maru iba pau khara asiba pau damjariba mari local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbiriba punamak pathaga jari channel asina tomda kanarabadi
subscribe tawbidribasina subscribe tawbir boloina like and share tawbusu kawbigun tamapo amakana thagachari.